Nema nikakvih iritacija, to mi nije jasno. Mene sam vitamin C iziritira. Dobrodošli na moj kanal u poprilično drugačijem izdanju. Dakle, ja sam se kupala i hoću da, kako i sama tema glasi, hoću da mikronidlam. Tačnije, hoću da nanonidlam. U mom prošlom videu sam već napisala, nisam pisala po videu, u svom prošlom videu dakle sam već govorila o efektima mikronidlinga, zbog čega ja želim da radim mikronidling. Objasnila sam da postoji ipak i razlike kod mikronidlinga, da je jedno kozmetički mikronidling, jedno medicinski, a ovo večeras će biti nanomikronidling, odnosno nanonidling sa ovom malom spravicom. Ovo je Dr. Pen koji sam poručila sa njihove oficijalne stranice. Pogledajte, to je toliko malo. To su nano iglice, pomoć kojih ćete vi onda moći neku od svojih proizvoda nanijeti uspješnije u kožu. Zašto nanonidling? Iz razloga što kad mi nanosimo ovakve proizvode, oni poprilično ne ulaze u kožu. Ćelije imaju svoj mehanizam odbrane, imaju finu, debelu, jaku barijeru kroz koju je teško ući, naročito ukoliko se radi o preparatima koji su hidrosolubilni, odnosno topivi u vodi, ali zato kad koristite nanonidling, vi bockanjem stvarate kao te nanokanalče kroz koje prolaze onda sve te hranjive supstance koje vi inače nanošenjem na kožu ne možete baš postići da vam toliko dublje uđu. Nanonidling, dakle, nije kao mikronidling koji ulazi već i u dermis, ne, nanonidling isključivo probija stratum corneum, to jest naš taj prvi sloj epidermisa, tako da vam taj posljednji sloj bude živahan, bude onako svjež, mladalački i naravno s ovim potičete također neku vrstu regeneracije kože, nije kao kod mikronidlanja, ali ako ništa, ovakve hranjive supstance dospijevaju u našu kožu konačno, a ne onako da bacamo pare non stop mijenjajući proizvode koji nemaju šanse da uđu u kožu. Dakle, ja sam već ovo stavila. Vidite, ovo se može vaditi i ovo možete mijenjati. To je poenta, to sam objašnjavala u mom prošlom videu. Vidite ovdje ove male brojke, to pomjerate. I nanonidling se radi na što manjoj, znači milimetraži, od 0 do 0,25. Prvo što ću raditi jeste stavit ću malo hijaluronske kiseline. Jer vi možete mikronidlat i sa hijaluronom i sa vitaminom C. Prije toga uradite, na primjer, eksfolijaciju glikolnom kiselinom. Radi se o stvarno minimalnim milimetrima, tako da je apsolutno bezbjedno to raditi kući. I sada ću nanijeti vitamin C. Vitamin C sam u prošlom videu pokazala, radi se o vitaminu C od The Ordinary. Držite mi fige, ja imam blago trem. Evo ga. Ovdje pojačavate brzine. Moj prvi mikronidling, počnemo od ozgo prema dolu. Ja ovo apsolutno ništa ne osjetim. Ja ću ovo povećati na malo iznad 0,25, da im šta se desi. Znači ja ništa ne osjetim, samo da vam kažem. Pravilo da se ide valjda gore dole. Evo ga, gore dole idete. I onda idete lijevo desno. I onda idete u krug. Čak ni ovdje ne boli, nego golica. Ja izbjegavam benove, to sam isto htjela reći. Ne bi trebalo ići preko benova. Dakle, za one stvarno strašljive među vama,
Ovo nećete u životu osjetiti. Malo ću i oko usana. Da vam približim. Realno, ako ovo stvarno pomaže da mi sve ove svoje aktivne komponente koje koristimo, koje sadrže naši ovi preparati, da zaista uđe u kožu, ja sam spremna raditi ovo svake sedmice. I ovo je moje lice nakon ovog tretmana. Kako vidite, malo se ovdje zacrvenilo, tu vidim crvenilo, crvenilo malce možda ispod očiju, ovo mi je crvenilo neko moje koje se pojavilo samo od sebe. Ništa strašno, čak toliko mi nekako lagodno izgleda da sam skeptična da li uopšte djeluje. I evo ga, prvi mikroneedling uspješno dan. Dobro, još nisam pravi mikroneedling radila, nego ovaj nanoneedling. Ne mogu da se načudim crvenoj koži, znači da djeluje. Čim je crvena koža, ja sam žena Bosanka, ona vjeruje tek kad ono baš. Nadam se da vam se svidio video i da sam vas možda i ohrabrila da to uradite, jer zašto biste otišle i raditi tretmane i plaćale veliki iznos novca kad možete imati jednostavno jednu spravu, mijenjati ove, evo vidite, ovo će sad ići na bacanje, mijenjati ove nastavke i svaki put uraditi sebi neki infuzum nove supstance. Sad sam radila sa hijaluronom i sa vitaminom C od The Ordinary, a idući put ću na primjer da uradim prije toga i glikolnu kiselinu, pošto sam je već radila juče, glikolnu kiselinu inače nanosim za eksfolijaciju. Nju mogu idući put, možete bilo koju supstancu nanoneedlingom nanositi, jednostavno vaš produkt konačno će proći stratum korneom i vi ćete dobiti onako malo svježiju kožu, ljepšu kožu, naravno i to je neki blagi anti-aging tretman, jer mi kad se dovoljno tretiramo svim ovim mazama sigurno će nam se poboljšati kvalitet kože, a zamislite tek kako se poboljšava kvalitet kože kad se radi o mikroneedlingu, odnosno kada ove supstance unosimo direktno u kožu nanoneedlingom. Iz tog razloga sam ja bila toliko oduševljena sa nanoneedlingom, jer ja smatram da ove proizvode bez veze trošim nanoseći ih, a ako on neće prolaziti kroz kožu, dok sa nanoneedlingom ću to konačno uraditi. I to bilo to. Ukoliko vas zanima tema mikroneedlinga, svakako odgledajte moj prethodni video gdje sam ja i najavila da ću se baviti mikroneedlingom, da ću probati ovu spravu sa Dr. Penna, sa njihove oficijalne stranice. Ja ću čestitajte mi, moj prvi mikroneedling. Do idućeg viđenja.